Gospodin Zdravko Ponoš, izvolite. Hvala. Najpre želim da kažem da mi je drago da opet vidim da je Veljko Odalović s nama. Bilo bi stvarno bez veze da razgovaramo o zakonu iz nadležnosti tog ministarstva, a da nema nikoga iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Ispalo bi da to ministarstvo češće ima predstavnike na Istarskoj 27 nego u Skupštini. Koliko vidim, do sad je bilo tako. I premijer je češće u Istarskoj 27 nego u Skupštini. Čini mi se i da na ovoj sednici većina, odnosno SNS, cedi suvu drenovinu svoje vladavine, u stvari lične vladavine Aleksandra Vučića, jer ovo što vi radite ovde, kao što rekoh, to je uglavnom ekipa za pritiskanje zvonca. Ta strategija opstanka na vlasti se svodi na to da se obezbedi izborna krađa, ako ne primećeno, a ono da prođe nekažnjeno. A da bi to moglo da prođe nekažnjeno, neophodno je da se u to upetlja EU administracija, odnosno da sve što uradi, a to znači da prizna da je urađeno nešto što nije urađeno, obećano, da može sutra da se iskoristi tako da ne može da ne prizna pokradene izbore. I to da se zloupotrebi ta jedna spremnost briselske birokratije i političkih evropskih moćnika da se iz geopolitičkih razloga progleda kroz prste ovoj vlasti i da se kaže dobro niste uradili, ali nema veze, uradit ćemo to zbog građana Srbije, da Srbija nepovratno ne zaostane. Naravno, da bi ta krađa prošla nekažnjeno, ako ne može proći neprimećeno, pre toga je neophodno da se desi, a da bi se ona desila, i to u iznosu koju je Vučić jasno i glasno rekao, preko 15%, potrebno je da se izmanipulišu svi mehanizmi koji su traženi i obećani. To nije lako i ono u što se sad uplela ova vlast, to je da se najviše poradi na stigmatizaciji i kriminalizaciji opozicije u najširem smislu reči, znači parlamentarne, političke, stranačke i naravno studenta. S obzirom, to sam i prošli put rekao, ne možete više da se skrivate ni iza Vučićevog imena, to ne prolazi, ostalo vam je ovo da sve političke protivnike proglašavate rušiteljima Srbije, rušiteljima ustavnog poretka, a vi ste kao branitelj. Vi, od kojih svi mi na ovoj strani u stvari spasavamo Srbiju. Nas proganjate da smo mi 15. marta uznemirili javnost, normalno bi bilo da odgovaraju oni koji jesu uznemirili javnost, koji su napali mirne demonstrante na ulici, koji su naredili i upotrebili zvučni top. Normalno bi bilo da odgovaraju oni koji su ga nezakonito nabavili i oni koji su ga upotrebili. Normalno bi bilo da se istraga vodi protiv onih koji su dokazano lagali svo ovo vreme. Najpre su lagali da policija ne posjeduje zvučni top, pa su lagali da posjeduje, ali nije raspakovan, nikad nije izašao iz magacina. Pa su lagali, nakon što je viđeno da ti topovi podbačaju Skupštinu ovde sa strane, da su bili na ulici, ali nisu upotrebljeni. I na kraju je Ivica Dačić rekao, evo danas ja sam naredio da se blokira taj mod na tom sredstvu koji inače izaziva posledice kako smo videli na ulici. Dakle, normalno bi bilo da se na informativni razgovor pozovu i da se on obavi sa Vulinom koji je te topove nabavio, sa Dačićem, sa Vasiljevićem, sa Vučićem, sa komandantom Beogradskog odreda žandarmerije. To je naravno iluzorno očekivati da se desi sada, ali doći će i to na red. U međuvremenu možete da se poigravate na način na koji to radi predsjednik vaše stranke Vučević. Citiram šta je čovjek rekao. Kaže, pri tome ta devojka koja je fizički snažna, vrlo visoka, krupna, takođe se fizički obračunavala i prilikom nekog pada se povredila u predelu brade. Nije udarena bejzbol palicom, ona je u nekoj tuči, guranju pala i prilikom pada je povredila bradu. Ja mislim da nije slomila vilicu i tako dalje. Doktor Vučević misli da nije slomila vilicu. Baba Vanga Vučević se javlja da studentkinju niko nije udario, njemu se javlja, nego je sama pala. Pravnik Vučević primećuje da je studentkinja krupna i snažna, to bi valjda trebalo da znači da je 4 njegova magarca nisu mogla da povrede. I ukratko, političar Vučević se ponaša tako da vređa studentkinju i zdrav razum. Nesuđeni predsjednički kandidat Vučević ne može da prežali što je zbog tog događaja morao da podnese ostavku i izgubio dah da bi sutra mogao da bude predsjednički kandidat, sad mu je rejting pretpostavljan na nivou Atlagićevog. Ovo je u stvari ono što je naučio od Šešelja. Ako se sećate, 1997. je Šešelj rekao da se Barović okliznuo na bananu,
a ne da su ga pretukli njegovi telohranitelji. Tako da ovo što danas imamo je Vučević kao Šešelj sa Temua. Čemu služi Narodna skupština? To je ovo što sad upravo radite, da udarite pečat na ono što ste zeznuli pre toga, a što vam sad treba, ili nešto unapred da smuljate. Probali ste to da uradite i uradili ste način kako ste uradili sa Selakovićem kad ste probali da ga amnestirate za onu gadost koju je probao da uradi sa zgradom Generalštaba kad ste rekli, pa s obzirom da smo skinuli oznaku kulturnog dobra na toj zgradi, to znači da nije ta oznaka bila validna ni tada kad je on probao da uradi to što je uradio. Ono što radite je u stvari laganje svih o svemu. Vučić laže građane Srbije i to više ne daje rezultate. Vidim da mu ne prolazi ni laganje kod vaših članova na način kako vam prošao ovaj miting slavno, ni to baš ne prolazi. Ali to nije ni važno. Problem je ovo laganje prema svetu. To laganje nanosi reputacionu štetu Srbiji kao državi, nanosi štetu njenim građanima. Mi ne dobijamo te pare iz plana rasta kao društvo, zbog vas, zbog ovakve vlasti. Građani Srbije ne mogu normalno da putuju, to doživljavaju sad kao neprijatnost na granicama da satima čekaju. Mi nemamo rešen roaming zbog ove i ovakve vlasti, niz drugih stvari. To su posledica tog i takvog laganja. To su posledice ovakve spoljne politike u kojoj radite stvari koje nekako ne idu zajedno. Da je to ozvaničena spoljna politika, možda bi čovjek mogao i da kaže ok, takva je spoljna politika, pa je normalno da Ana Brnabić otputuje u Brisel i da tamo zvižduka odu radosti zajedno sa Bože pravde da pokaže da zna jedno i drugo, a da vam ovaj ministar Bratina putuje u Teheran. Ali bi onda bilo i normalno da njih dvoje mogu da zamene ulogu, ako bi to bila dosledna spoljna politika, ali ne mogu nekako da zamislim da Bratina nešto radi u Briselu, a da Ana Brnabić sa hidžabom nešto radi u Teheranu. Mada mi je opet lakše da zamislim Anu u Teheranu nego Bratinu u Briselu. Vučić je javno priznao da ne sme da napravi REM po zakonu jer se plaši da će izgubiti Informer. Priznao ipak da nešto mora da uradi i onda je odlučio da uradi da to bude nefunkcionalan REM. Od nas se očekuje da glasanjem proglasimo da se desilo ono što se nije desilo, da protumačimo suprotno odredbe zakona od onoga što piše, a to je kako se postaje član REM-a i kako se prestaje biti član REM-a, znači na isti način kao što je urađeno sa Selakovićem. To što vi tražite od nas, to pokazuje da je to vaš rezon. Ne bi čudilo da sutra tražite kreativno tumačenje da niko vaš nije odgovoran za pad nadstrešnice u Novom Sadu, zato što rekonstrukcija u trenutku pada nije bila stupila na snagu, nije bila ozvaničena. To znači da su ljudi koji su putovali na svoju ruku i na svoju odgovornost. Vi sad hoćete autentično tumačenje Skupštine šta je mislila Ana Brnabić kada je 12. novembra potpisala odluku o izboru članova REM-a. Koga je briga šta je mislila Ana Brnabić? Neka ona tumači šta je mislila, zakon je zakon. To je jedino merodavno i važno. I drago mi je, gotovo mi je neverovatno da vidim ovde da među vama, među većinom, ima onih koji razumno i racionalno se odnose prema ovoj stvari i koji isto tako kažu zakon je zakon i mora se poštovati. Nije važno šta je sad mislio ili šta misli naknadnom pameću neko od četvorice koji su podneli, ili četvoro koji su podneli Molim vas, ostavke privodite kraju, isteklo vam je vreme. Još samo dve rečenice, molim vas, da ne bude nedoumice, samo isključivo funkcionalan REM ima smisla. Samo takav REM može da ugasi trovačnicu zvani Informer i da sprovede deratizaciju i dezinsekciju u nekoliko drugih medija. Samo nam takav REM treba, nikakav drugačiji. Hvala.